Dobar dan, dobro večer. Dragi pratioci, dobrodošli na finale online balkanskog kontesta poezije Mili dueli 2018. Šesta sezona je u pitanju. Ja sam vaš domaćin Nermin Delić, organizator ovog kontesta. Sa vama ću večeras završiti zvanično šestu sezonu sa reportažom i saznat ćemo ujedno i ime pobjednika šeste sezone. No prije toga, kao promotor svoga grada, koji je domaćin ovom takmičenju između ostalog, prvo ćemo pregledati razglednicu grada Jajca, kraljevskog grada, i vidjet ćemo zapravo zašto su ga tako prozvali. Pa idemo na razglednicu.
Boris Mandić, rođen je 1985. godine u Zadru. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a na istom fakultetu završio i master studije 2010. godine. Živi i radi u Beogradu, u Rakovici. O sebi je rekao sljedeće: kada bi se desio veliki potop, poput onog u Bibliji, a ja imao mogućnost da budem putnik na Noevoj barci i ponesem sa sobom samo 3 knjige, to bi bile Rođenje tragedije Fridriha Ničea, Izabrane pesme Vilijama Blakea i Derviš i smrt Meše Selimovića. Đurko Gutović, rođen je u Nikšiću 25. februara 1997. godine. Osnovno i srednje obrazovanje završio je u Plužinama, gdje i živi, a trenutno je student 2. godine Ekonomskog fakulteta u Podgorici. Član je književne zajednice Vladimir Miljušković, književnog kluba Poenta Poetika iz Nikšića, kao i foruma mladih pisaca iz Podgorice. Dobitnik je brojnih nagrada, između ostalog i prve nagrade na pjesničkom konkursu Radule Željko Damjanović za 2014. godinu. Dobitnik je druge nagrade na 7. Međunarodnom festivalu poezije za mlade Mihal Babinka u Novom Sadu za 2015. godinu, druge nagrade na 9. Međunarodnom festivalu poezije i kratke priče djece i mladih Duško Trifunović za 2015. godinu. Njegova prva zbirka poezije Pismo nikom je objavljena od strane Centra za kulturu Plužine u aprilu 2015. godine. Elma Selimi, rođena je 1997. godine u Tutinu u Srbiji, gdje završava osnovnu školu kao učenik generacije, dok je u Novom Pazaru završila srednju medicinsku školu također kao učenik generacije. Godine 2016. objavljena joj je prva zbirka pjesama pod naslovom Nepotreban ambijent, a pjesme zastupljene u ovoj knjizi će naći siguran put do čitalaca, što dokazuje objavljivanje nekih pjesama iz zbirke u časopisima, antologijama i zbornicima. Osim poezije piše eseje, besede i kratke pripovjetke. Zbirka poezije Nepotreban ambijent odlikovana je književnom nagradom Najemotivnija ljubavna pjesma u kategoriji Mlade nade ljubavnog pjesništva u Mrkonjić gradu 2017. godine. Elma je student medicine i psihologije, a slobodno vrijeme ispunjava i fotografisanjem. Za nju fotografija predstavlja neizrečenu rimu. Ilija Vukićević, rođen je 1995. godine u Jagodini, malom gradu srcu Šumadije. Nikada nije objavljivao poeziju, te ovo mu je prvo ozbiljne takmičenje. Inače živi na Malti već 4 godine, što mu daje inspiraciju da piše o svojoj domovini. Za sebe kaže: jako volim Balkan i naš temperament, veliki sam ljubitelj rakije o kojoj često pišem, bavim se muzikom, glumom i pisanjem. Po struci je laborant, ali na Malti radi kao butler i supervizor u jednom od najljepših hotela. Ponosan je na dosadašnji plasman jer je imao priliku da pročita pjesme ostalih duelista. Irina Fingerova, rođena je u Odesi 1994. godine, gdje u predviđenom roku završava medicinski fakultet 2016. godine. Autorica je 3 knjige: Tamagući 2009, Startuk 2017, objavljene u Odesi, te knjiga Placebo, objavljena 2018. godine u Harkivu. Njene kratke priče su prevedene na njemački i engleski jezik. Objavljivala je u nekoliko evropskih časopisa u Cirihu, Hamburgu, Odesi i Černivci. Koordinator je i performer prvog audio teatra u Ukrajini, kojim želi da pomogne da mladi autori što više dođu do izražaja. Trenutno, zbog posla, živi u Drezdenu, u Njemačkoj. Ivona Baković, rođena je 1999. godine u Tomislavgradu, Bosni i Hercegovini. Odrasla je u malom vjetrovitom gradiću okruženom planinama i kršem. O vezanosti za svoje rodno mjesto Ivona je rekla: zavičaj u kojem sam provela svoje djetinjstvo i mladost me od malih nogu inspirirao da ga ovjekovičim u školskim sastavima, a kasnije poticanjem svojih učitelja i nastavnika i profesora i u poeziji. Inspiraciju pronalazim u prirodi, u nekim ničim određenim trenucima koji dođu sami od sebe, te sve dobije neki novi smisao. Pisanje poezije je shvatila kao hobi, dok spremno ide ka ostvarenju svoje davnašnje želje, a to je da postane glumica. Danas je 2. godina glume na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Sretna jer ostvaruje svoj san, a pisanje je ljubav kojoj se uvijek vraća.
Kosta Kosovac, rođen je 1997. godine. Do sada nema objavljenu samostalnu zbirku poezije, a u polufinale milih duela ušao je sa besprekornim prosjekom u prethodna 3 kruga, 5,0. Student je druge godine Pravnog fakulteta u Beogradu, član je književnog udruženja Scena Crnjanski i dobitnik prve nagrade na međunarodnom konkursu Laza Kostić u Beču. Marina Gocevska, rođena je 1989. godine u Makedoniji u gradu Kočani. Završila je pedagoški fakultet i radi kao učiteljica u Dnevnom centru za djecu Amici u Kočanima. Prvu nagradu je dobila u kategoriji studenata na međunarodnom takmičenju Ljubav i vino, vječna inspiracija u Kruševcu 2016. godine. Njena pjesma se nalazi i u ljubavnoj antologiji Ljubavni čardak koju organizuje Milica Paulus. Također, njene pjesme su zastupljene i u makedonsko-bugarskoj antologiji Ljubavni svjetionik, te u prvoj crkvenoj antologiji u Makedoniji. Učestvovala je na festivalu poezije za djecu Stihuvalki, te u istoj organizaciji njene pjesme su objavljene u zajedničkoj zbirci festivala. Napisala je jednu knjigu poezije pod naslovom Koga srce to gori. Prepoznatljiva je i kao voditeljka mnogih manifestacija u Makedoniji. Marina kaže da je njena druga ljubav judo, te na međunarodnom takmičenju osvojila 3. mjesto. Medina Džambegović, rođena je u Zenici 1968. godine. Školovala se u Maglaju, Doboju i Sarajevu. Završila je komparativnu književnost i bibliotekarstvo na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1991. godine. Zatim književnosti naroda Bosne i Hercegovine i bosanski jezik na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 2001. godine. Zvanje magistra stekla je 2009. godine. 2014. godine upisala je doktorsku disertaciju iz bosansko-hercegovačke književnosti. Uz plodan naučni i istraživački rad, Medina objavljuje i 3 zbirke poezije, Pepeljara i 7 opušaka, Bajka o krugu, Svekolika upitnost. Zastupljena je u više od 30 međunarodnih zajedničkih zbirki poezije u izdanjima Kulture snova iz Zagreba, Udruženja balkanskih umjetnika iz Beograda, Novosarajevskih književnih susreta. Radila je i kao profesorica bosanskog jezika i književnosti u Maglaju, Tešnju i Sarajevu, a danas je poslom i životom vezana za Kairo. Za sebe je rekla: nemam potrebu uvijek govoriti, ali imam potrebu zapisati. Milan Čolić, rođen je 1992. godine u Šajkašu u Srbiji. Po zanimanju je vozač, a obrazovanje je stekao u saobraćajnoj školi Pinki. Svoju sklonost ka pisanju stihova objašnjava kao svojevrsnu ovisnost u najpozitivnijem smislu riječi. Milan kaže: živim ono što pišem. Ako dobijem povjerenje u publiku, predstavit ću sebe. Ostalo ću uz pesmu da vam pričam. Nema objavljenu zbirku pjesama, a u 3. krugu se predstavio pjesmom o milim duelima. Stefan Lazarević, rođen je 1. novembra 1993. godine u Srbiji, opština Jagodina. Živi u selu Đurinac kod Svilajnca. Od malena se bavi recitovanjem i glumom. Opština Svilajnac, u kojoj živi i radi, ga je ove godine nagradila za doprinos kulturi i obrazovanju Svetosavskom zahvalnicom. Ovog jula Društvo za akademski razvoj iz Beograda dodijelilo mu je titulu Viteza od kulture. Član je 2 književna kluba, nekoliko omladinskih amaterskih pozorišta, pisac je 3 igrane dječje drame, dobitnik brojnih priznanja za poeziju širom Balkana. Zastupljen je poezijom u više od 30 zbornika, autor 2 zbirke poezije koje nosi nazive Iz dubine i Mali beskraj, humanista, sanjar i iznad svega veliki prijatelj. Nastoji da učeći i radeći stvori poeziju koja će biti dostojna vječne publike. Trenutno je na master studijama pri Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini. Njegov životni moto glasi: da svijet bude bolje mesto, makar za jedan iskreni osmeh. Svjetlana Pejić, rođena je 8. avgusta 1995. godine u Doboju. Prvi susret sa poezijom desio se kada je imala 11 godina. Radovi su joj objavljeni u nekoliko elektronskih zbornika, od kojih ističe zbornike Kutija ljubavi i Zvezdani kolodvor. Što se tiče štampanih zbornika, to je Gori lila u oči Ilina i jedna zajednička zbirka pjesnika iz Doboja, objavljena 2016. godine. Drugi put je učesnik milih duela i ponosna je što je stigla do finala. Piše ljubavne i misaone tekstove, na poeziju gleda kao na vrstu meditacije koje se posvećuje kada osjeća emotivni teret. Kako Svjetlana reče: tada papir trpi,
a duša se čisti. Teodor Zlatev, rođen je 1997. godine u Bugarskoj. Student je na koledžu u Danskoj u gradu Horsensu. Pisanjem poezije počeo se baviti iz čiste ljubavi. Kako sam kaže, zaljubio sam se u književnost još u osnovnoj školi. U početku su moje pjesme zaista bile pomalo smiješne iz ove perspektive, ali kasnije sam napredovao i postajao sve bolji i bolji. Želi postati poznat, između ostalog i radi toga da bi pokazao ljudima da popularnost ne smije mijenjati čovjeka. U slobodno vrijeme bavi se planinarenjem i penjanjem. Toni Pavleski rodio se 3. oktobra 1970. godine u selu Nebregovo pored Prilepa, u mjestu gdje se rodio i Blaže Koneski. Za sebe kaže da voli život, svoju zemlju, ljude i familiju. Po struci je mašinski tehničar. Kaže da radi u limariji i dok oblikuje lim, oblikuje i svoje stihove. Do sada je objavio 3 zbirke poezije i 1 zbirku haikua. Voskreso zborje 2002. godine, Ikona 2005. Vodenicata 2015. i Haiku i Govorot na ljubovta 2018. Objavljen je u antologijama svjetskog i balkanskog haikua. Za uspjehe na polju književnosti dobitnik je Bojemvirske diplome grada Prilepa. Vuk Sredanović, rođen je 1992. godine u Podgorici u Crnoj Gori, a osnovnu i srednju školu završio u Herceg Novom. Po struci je fizioterapeutski tehničar. Studirao je biologiju i nakon završene prve godine studija život ga okreće na drugu stranu te napušta fakultet iz ličnih razloga. Trenutno radi kao pizza majstor. Počeo je pisati u 17. godini. Do sada nije ništa objavljivao. 2 mjeseca je bio član foruma mladih književnika Budo Tomović u Podgorici. Takmičenje u milim duelima prvo je na koje se prijavio. Prva kategorija je kategorija dosadašnjeg plasmana. Ova kategorija je napravljena na osnovu prosječne ocjene u prva 4 kruga gdje su autori rangirani i gdje su im dodijeljeni odgovarajući bodovi. Njihove ukupne prosječne ocjene u prva 4 kruga vidjet ćete na blogu, oni će tu biti prezentovane, a ovo su konačni bodovi. 1 bod Svetlana Pejić, 2 boda Marina Gocevska, 3 boda Medina Džambegović, 4 boda Ilija Vukićević. Zbog iste prosječne ocjene Milan Čolić i Toni Pavleski dobijaju 6 bodova, 7 bodova Đurko Gutović i 3 konačne najveće ocjene, 8 bodova Boris Mandić, 10 bodova Irina Fingerova i 12 bodova Stefan Lazarević. Sada prelazimo na glasove milih duelista. Ovo je kategorija gdje su autori, učesnici 6. sezone imali priliku da daju svoj glas, da anketno glasaju i odaberu pobjednika milih duela. Ono što je važno napomenuti da su glasali učesnici 2., 3. i 4. kruga, da je ukupno njih 42 dalo glas i da su bili poprilično i razjedinjeni, ali i slični, stoga vidjet ćete i po samom broju glasova i strukturi glasanja, bodovi su se morali raspodijeliti na taj način da je više autora podijelilo bodove, stoga imamo 2 dvanaestke, 2 desetke, 2 osmice, 3 sedmice, 5 šestica i 1 nulu, prosto iz razloga jer za tog autora nijedan učesnik milih duela nije glasao. Po 1 glas od naših autora dobili su sljedeći autori kojima ćemo pisati 6 bodova. Medina Džambegović, Marina Gocevska,
Vuk Sredanović, Milan Čolić i Boris Mandić. 2 glasa od autora, ujedno i 7 bodova, dobili su sljedeći autori: Irina Fingerova, Teodor Zlatev, Svetlana Pejić. 4 glasa, odnosno 8 bodova, dobili su Kosta Kosovac i Ivona Baković. 5 glasova autora, odnosno 10 bodova, dobili su Ilija Vukićević i Đurko Gutović. I po 6 glasova naših autora, to je najveći broj, dobili su Toni Pavleski, kojem pišemo 12 bodova, i Stefan Lazarević, kojem također pišemo 12 bodova. Dobar dan, ja sam Ljubica Petrović-Kosor, gostujuća članica žirije iz Podgorice, Montenegro. Prije nego saopštim zbirne ocjene gostujućih članova žirije za svakog finalistu pojedinačno, želim se kratko osvrnuti na samo takmičenje. Pratim Mili duele od prve sezone u 2012. godine. Bila sam finalistkinja 2013. godine, a već 2 godine sam gostujuća članica žirije. Mili dueli su ovih 7 godina od jednog zabavnog Facebook pjesničkog takmičenja prerasli u ozbiljno, kvalitetno, balkansko pa i svjetsko, može se reći, natjecanje gdje se ravnopravno takmiče anonimni već afirmisani pjesnici i pjesnikinje za titulu najboljeg ove sezone, ne samo u pisanju, već i u recitovanju, odnosno govorenju svoje poezije. Čini mi se da nikad dosad nije bilo tako teško, gotovo vratolomno opredijeliti se i odabrati najboljeg od 15 finalista. Dakle, gostujući žiri, nas 17, glasujući po eurovizijskom principu, svoje bodove smo rasporedili ovako. Toni Pavleski 1 bod, Milan Čolić 2 boda, Đuro Gutović 3 boda, Teodor Zlatev 4 boda, Boris Mandić 5 bodova, Elma Selimi 6 bodova, Kosta Kosovac 7 bodova, Ivona Baković 8 bodova, Irina Fingerova 10 bodova, Ilija Vukićević 10 bodova, Svetlana Pejić 12 bodova, Medina Džabmegović 12 bodova, Vuk Sredanović 12 bodova, Stefan Lazarević 12 bodova. Za finalnu pjesmu svoje bodove sam rasporedio ovako: 1 bod Teodor Zlatev, 2 boda Stefan Lazarević, 3 boda Kosta Kosovac, 4 boda Đurko Gutović, 5 bodova Medina Džambegović, 6 bodova Vuk Sredanović, 7 bodova Elma Selimi, 8 bodova Ivona Baković, 10 bodova Boris Mandić i konačnih 12 bodova Irina Fingerova. Naši stalni članovi žirija, umjetnici Simo Golubović iz Subotice i Duško Topić iz Osijeka, glasali su u svojoj kategoriji, zajedno su dodijelili sljedeće bodove. Njihova skala glasanja izgleda ovako: 2 puta po 2 boda, 2 puta po 4 boda, 3 puta po 7 bodova, 8, 10 i 12 bodova. S obzirom da su u konačnom zbiru mnogi autori imali isti broj bodova. Oni su svoje glasove raspodijelili ovako: 2 boda su dobili Vuk Sredanović i Đurko Gutović, 4 boda su dobili
Ivona Baković i Irina Fingerova. 7 bodova su dobili Svetlana Pejić, Medina Džambegović i Elma Selimi. I na kraju 3 najveće ocjene. 8 bodova Stefan Lazarević, 10 bodova Ilija Vukićević i konačno 12 bodova Boris Mandić. Dragi takmičari, dragi Nermine, dođo smo i do kraja. Bilo je zabavno, ali i veoma korisno. U finalu su svi na neki način pobjednici, a kada znamo da u predznaku ovog takmičenja stoji Mili, onda je jasno da se takmičari nisu samo takmičili, nego da su se i družili, razmjenjivali iskustva i nastavili da prikažu svoju poeziju najbolje što su umjeli. Međutim, ocijeniti se mora, takva su pravila, a moj poredak je ovakav. Pod rednim brojem 1, Boris Mandić, 1 poen. Pjesma koja zaslužuje pažnju. Ono što je osnovna mana jeste da je preduga i da je autor gomilao motive, pa od prevelike želje da dobije originalnu pjesmu to se nije desilo. Međutim, sve čestitke Borisu na prolasku u finale i svako dobro u životu i radu mu želim. Pod rednim brojem 3, Elma Selimi, 2 poena. Sve pohvale mladoj pjesnikinji i čestitke na plasmanu u finale. Pjesma sa motivom prolaznosti koji je potenciran pitanjem pjesnikinje da li ćemo zakasniti da budemo ljudi je nešto što svakako jeste vrijedno pažnje. Kao što Njegoš reče, šta je čovjeka mora biti čovjek. Dakle, jedan savjet, i kasnit ćemo i nećemo kasniti jer sve je to život. Pod rednim brojem 12, Svetlana Pejić, 3 poena. U Svetlaninoj pjesmi sam uočila osnovne greške, dakle, ne kaže se poslednji, nego posljednji, ne kaže se cvjeće, nego cvijeće, pa bih naglasila da se to u finalu ne bi trebalo dešavati. Pjesnikinja je lijepo recitovala pjesmu, ali rasplinjuje se do kraja i više nismo sigurni ko koga da očekuje i kad. Hoću da kažem da je veliko umijeće moći razgovjetno prenijeti u stihove sve ono što nam je u mislima. Ponekad, kad to jako želimo, to se ne desi. Dakle, pjesma je preduga, više liči na nekakav sastav nego na pjesmu, nema te muzikalnosti, no zavređuje pažnju te autorki iskreno čestitam i želim uspjeh u životu. Pod rednim brojem 15, Vuk Sredanović, 4 poena. Čestitam na prolasku u finale, kao i na uloženom trudu i radu na pjesmama. Gomilanje pjesničkih slika je prisutno u ovoj pjesmi. Posebno dobar dio u pjesmi je od stiha Žalostiv sam vam gospe, jer pjesma podsjeća na pravu renesansnu pjesmu i poeziju. Ako se osvrnem na pjesme u prethodnim krugovima, mogu da kažem da je Vuk napredovao i da je na dobrom putu da objavi svoju zbirku pjesama. Sve pohvale za napredak tokom takmičenja i srećno od srca. Pod rednim brojem 4, Ilija Vukićević, 5 poena. Ako bi se birala najšarmantnija pjesma, onda bi to bila Ilijina pjesma. Toliko je onog duha nekadašnjeg u pjesmi, ali pjesma se umorila od tolikog nabrajanja, od nespretnosti u izrazu. To bih opravdala velikom željom samog pisca da napiše jednu sveobuhvatnu pjesmu. Nedostaje jezgrovitosti u izrazu, jer bi takav način pisanja ovoj pjesmi dao još veći smisao. U svakom slučaju, Ilija je zreo pjesnik, pomalo svojeglav, što ne mora da bude mana i želim mu svako dobro. Pod rednim brojem 11, Stefan Lazarević, 6 poena. Odlična pjesma sa ljubavnim motivom. Nagomilane pjesničke slike su u ovoj pjesmi poput mekog puta kojim nas pjesnik vodi kroz pjesmu i svidjelo mi se to što sam čula, Mjesečevu sonatu, što sam osjetila i miris vanile, vidjela orhideje. Posebno je dobra završnica pjesme gdje pjesnik nagovještava spremnost da se ponovi sve zarad ljubavi. Stefan je već zreo stvaralac, a mlad po godinama i to se vidi u njegovoj poeziji. Čestitam. Pod rednim brojem 2, Đurko Gutović, 7 poena. Sjajnu ljubavnu pjesmu napisao je Đurko Gutović, jednostavnim ali britkim stilom. Posebno mi se svidio dio pjesme i konstatacija da najljepši trenuci traju kratko ili nam se tako čini. Sve pohvale jer se uočava sličnost sa stihovima pjesme Hana Oskara Davića i toplo mu preporučujem da pročita tu pjesmu, kao i sličnost sa pjesmom Mostarske kiše Pere Zupca. Posebno kada mladi pjesnik kaže: i volio sam nešto posebno u njoj.
Znala je to ona i voljela je te đerdane pijeska, maka i čokolade koje nije skidala, nije ni mogla. Samo poređenje s ovim pjesmama naših velikana književnosti govori dovoljno. Pred Đurkom je blistava pjesnička era. Pod rednim brojem 7, Kosta Kosovac, 8 poena. Sjajna pjesma, gotovo kao himna svim pjesnicima, poziv da se grčevito držimo za ono što je danas obezvrijeđeno u potpunosti, a to je riječ. Riječi nisu samo riječi, već djela. Sve pohvale i iskrene čestitke. Pod rednim brojem 9, Medina Džambegović, 10 poena. Ova pjesnikinja je i filozof i pisac. Svaki stih Medinine pjesme navodi na razmišljanje o smislu svega što nas okružuje. Cjelokupni utisak je puno više od 10 poena, dakle čast je i zadovoljstvo bilo čitati poeziju drage mi koleginice po struci. Radi se o jednoj ostvarenoj književnici koja je svoje pobjede u životu prenijela u svoje stihove i time dokazala da pobjede nisu u vanjskom svijetu, već u nama samima. Stihovi su ogledalo svakog pjesnika. Medina to u potpunosti i dokazuje. Volim dar nade koji se uvijek izvanredno suprotstavlja gubitku iluzije. Ovaj citat ću često upotrebljavati u svom životu, a cjelokupna pjesma je snažna, naslov je kako treba, izraz doduše ponekad isklizne iz pjesničkih voda, recimo administracija i industrije, komotno, dakle nisu ovo poetizmi, ali ne narušavaju pjesmu. Iskrene čestitke Medini uz želju da iz njene poezije mladi uče i da imaju strpljenja kada čitaju pjesmu ovakve širine, dužine i dubine. Bravo! Pod rednim brojem 5, Irina Fingerova, 12 poena. Irina je mlada pjesnikinja koja plijeni svojom jednostavnošću i to je nekako nešto što me je opredijelilo da je dodjelim 12 poena. Njena poezija je graciozna poput nje, odmjerena, čak i otmjena, iako su teme njenih pjesama vrlo realistične. Pjesmu u finalu sam pročitala u prevodu, a zatim i na engleskom i poslušala sam i njen video. Kako su zrele misli Irinine. Sa svakim stihom sam mogla da osjetim nostalgiju o kojoj govori, da osjetim čežnje za voljenima, da osjetim njenu želju da svoje osjećanja prevede na drugi jezik i želju da nam pokaže da ama baš ništa neće promijeniti u nama samima to što ćemo nazvati nekim drugim imenima svoja osjećanja u drugim jezicima. Irinin grad je i dalje pun mora, sjećanja na majku, nade, mirisi rodnog kraja. Pjesma se lomi na sredini kada pjesnikinja kaže i sad se osjećam odvojeno, slobodno i gladno. Sloboda da sjediš na krovu sa početka pjesme, a istovremeno i gladan nekadašnjeg života za koji misliš da ti je okov. Kakva je to suprotnost u čovjeku? Prokletstvo stečene slobode za kojom žudimo, a opet vraćanje na staro u mislima i nostalgija za svim što nam je možda i smetalo. Podsjetilo me to na slavnog Jesenjina, koji je u svojim pjesmama uvijek žudio za povratkom na staro, a nije se nikad vratio u rodni kraj. Ovo je pjesma koja nije koketirala sa publikom, pjesma koja je u potpunosti zadovoljila moje misaone afinitete, iako pisana slobodnim stihom, mada više preferiram vezani stih i rimu, no Irinina poezija je i mene promijenila. Svidio mi se odmjereni način u recitovanju pjesme, a i svojim izgledom Irina nije odudarala od pjesme. Crveni kaput simbolizuje to čemu se vraća, to za čime je gladna. Zaista, sve pohvale za cjelokupan utisak kojim je Irina ostavila pečat na ovom takmičenju i u njenoj poeziji zaista nema izvještačenosti, nema želje da se dopadne svima, a ipak je skrenula pažnju na sebe. Za mene pjesme Irine Fingerove predstavlja jedno osvježenje u moru pomalo navalentnih pjesnika, što naravno nije slučaj sa našim finalistima. Kvalitet nađe način da izmjena površinu, iako se to u današnje vrijeme ne bi reklo. Draga Irina, čestitam ti. Srdačno vas pozdravljam iz Banja Luke, ovako sam glasala, srećna što sam i ove godine dio Nerminove priče, dio milih duela i svoje izlaganje bih završila svojom crticom koja kaže da bi izrasla krila treba poželjeti let. A to je upravo Nermin svima nama pokazao. Srećno i vidimo se sljedeće godine. Dragi prijatelji, dragi učesnici milih duela, cijenjeni članovi žirija, dragi Nermine.
Došli smo do samog kraja online takmičenja milih duela. Osjećam potrebu da kažem par riječi i to ću učiniti upravo sada kad treba da kažem i svoje posljednje ocjene, odnosno moje bodovanje u finalu milih duela za 2018. godinu. U prvom redu se zahvaljujem na ukazanoj mi časti da budem jedan od članova žirija i srdačno se zahvaljujem na pozivu. Kao jedan od prethodnih učesnika milih duela prošla sam ono što su ove godine prolazili ovogodišnji učesnici istih i razumjela sam njihovu želju da na najbolji način pokažu i predstave svoju pisanu riječ i svu njenu ljepotu iz njihovog pera. Iskustvo koje sam ja stekla nakon 2 učešća u milim duelima dalo mi je novo samopouzdanje i hrabrost da ostvarim davnašnju želju i izdam knjigu poezije posvećenu mom sinu, a pod naslovom Nenanu. Nakon duela 2017. godine osjećala sam spremnost upustiti se u konflikt sa mojim sjećanjima, razmišljanjima i ličnim borbama u kutu sobe, sama sa sobom, a ipak među ljudima i sa osmijehom na usnama. Dakle, mili dueli su mi pomogli da sazrijem kao osoba koja je u stanju pretočiti svoje misli u riječ, da shvatim koliko je poezija važna u našim životima i koliko pomaže u ispoljavanju naših misli koje ponekad zadržavamo za sebe, a u većini slučajeva poželimo da svoje misli podijelimo sa prijateljima, porodicom i ljudima koji vole poeziju. Tokom trajanja ovogodišnjih milih duela imala sam priliku pročitati na moj vlastiti način, doživjeti svaki ponuđeni stih ili pjesmu svih autora koji su bili u ovom natjecanju za izbor najmilijeg u milim duelima. Moram priznati da sam sa oduševljenjem pratila svaki krug i svakog autora, čitala sve pjesme i po nekoliko puta, čak i one u grupama u kojima nisam žirirala i nisam imala obavezu ocjenjivanja. Sve to skupa mi je pričinjavalo veliku radost i ova 2,5 mjeseca sam doista bila dijelom svakog dešavanja sa obavezom ili bez nje. Napominjem da su autori u milim duelima ove godine zaslužili da ih se sve spomene, da ih se podrži i pomogne u ostvarivanju njihovih želja u prezentaciji njihove poezije. Kraljica umjetnosti poezija je i ove godine dala veliki doprinos u širenju kulture, prijateljstva i nadasve snage da se mladi ljudi uključe i postižu nova ostvarenja u književnosti i literaturi, kako kod nas u regionu, tako i u zemljama Europe i svijeta. Sama organizacija je svake godine na veoma zavidnom nivou i tako urađena do savršenstva ako se zna da to sve radi jedan čovjek. Nermin Delić, student 5. godine Medicinskog fakulteta u Sarajevu, veliki ljubitelj poezije i kulture i mladi čovjek kome se ja iskreno divim. Hvala ti, Nermine. Želim ti mnogo uspjeha u životu i daljem radu i želim ti da uspješno završiš svoje studije i da počneš da obavljaš ono što pored poezije zaista voliš, svoju ljekarsku dužnost. Želim ti da napreduješ na svakom svom koraku i da nas kao i do sada uveseljavaš sa obavezama, pravilima u milim duelima i da nas držiš u neizvjesnosti prilikom očekivanja rezultata iz kruga u krug do samog finala. Hvala ti za sve što si učinio za sve nas, pojedinačno ili uopšte za kulturu. Sad ću da pročitam i ono što je možda najinteresantnije u ovom mom izlaganju. To su bodovi koje dodijelih u ovom finalu. Svi autori su zlata vrijedni, svi su pokazali svoje umijeće pisanja onako kako su najbolje znali. Predstavljali su se sa različitom tematikom, sa mnogo emocije, sa realnošću, kvalitetom, kreativnošću. Hvala im, hvala od srca. Nedostajalo mi je bodova i ja moram reći koliko mi je žao da nisam bila u prilici da svima dam ono što su doista zaslužili. Stvarno ste sve divni mladi ljudi i morate mi vjerovati na riječ da nemam ništa ni sa kim privatno osim moje skromne sklonosti za ono što pročitah tokom trajanja milih duela. Na moju žalost pravila se moraju poštovati i moje bodovanje bi izgledalo ovako. 0 bodova ide za autore. Kosta Kosovac,
1 bod ide za Teodora Zlateva, 2 boda za Vuk Sredanović, 3 boda Ivona Baković, 4 boda ide Irini Fingerovoj, 5 bodova za Đurka Gutovića, 6 bodova Medina Džambegović, 7 bodova Ilija Vukićević, 8 bodova ide Elmi Selimi, 10 bodova za Borisa Mandića i mojih 12 bodova ide za Stefana Lazarevića. Iskrene čestitke svim autorima, lijep pozdrav i neka vam je srećno. Vaša Lila Zjajo. Naša težnja za modernizaciju pristupa poeziji naišla je na pozitivne kritike Panevropskog festivala za mlade u Austriji, a trenutno smo finalisti ovog festivala, te u tu svrhu u želji da unaprijedim čitalaštvo poezije, kao i uvijek naši čitaoci su mogli glasati pregledom postavljenih recitacija naših finalista i ili oznakom sviđa mi se. Autori koji su u zbiru bodova dodijeljeni za preglede i lajkove imali identičan broj bodova dobili su iste bodove na konačnoj rang listi. Stoga skala izgleda ovako: 3 puta po 1 bod, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bodova, te 2 puta po 12 bodova. Video recitacije naših autora su svega 4 dana pregledane preko 23.000 puta, te sa 2355 lajkova su bile najčitanije pjesme na Balkanu za vrijeme trajanja finala. Svi pregledi i lajkovi su donijeli autorima bodove koji ovako utječu na konačnu listu. 1 bod dobili su Boris Mandić, Irina Fingerova i Milan Čolić, 2 boda Ivona Baković, 3 boda Teodor Zlatev, 4 boda Elma Selimi, 5 bodova Toni Pavlevski, 6 bodova Vuk Sredanović, 7 bodova Medina Džambegović, 8 bodova Ilija Vukićević i konačno 12 bodova ide za Marinu Gocevsku i za Stefana Lazarevića. Naši stalni članovi žirija, Zdravko Odorčić iz Zagreba i Jože Brenčić iz Vrhnike, glasali su u zajedničkoj kategoriji i ukupnim zbrojem glasova njihova skala izgleda ovako: 1, 2, 3, 4, 3 puta po 7, 8, 10 i 12 bodova. Oni su svoje glasove raspodijelili ovako: Irina Fingerova 1 bod, Svetlana Pejić 2 boda, Marina Gocevska 3 boda, Đurko Gutović 4 boda, 7 bodova dobili su sljedeći autori: Vuk Sredanović, Stefan Lazarević i Ivona Baković, 8 bodova za Iliju Vukićevića, 10 bodova Boris Mandić i konačnih 12 bodova Zdravko i Jože su dodijelili Medini Džambegović. I idemo dalje, naredna kategorija je recitacija. Imao sam tu priliku da ocjenjujem autore po pitanju načina na koji su prezentovali svoje pjesme kroz recitaciju i video spot. Moram da kažem da sam oduševljen svima i da na neki način prije svega moram da im čestitam na prelijepim video snimcima koji su nam poslužili da ih bolje upoznamo. Način na koji oni izgovaraju i koriste naše najveće oruđe, riječi, te cjelokupni utisak o recitovanju iznijeću u jednoj riječi, odlično.
Ipak neke nijanse su morale postojati koje su na više načina izdvojile određene autore u odnosu na druge. Napominjem da prilikom ocjenjivanja video snimkova nisam gledao isključivo video spotove, već sam cijenio ideje koje sam prepoznao, te trud i kreativnost autora da pokažu nešto drugačije i zaintrigiraju svoje čitaoce. Bodove sam raspodijelio ovako: redni broj 2 Đurko Gutović 1 bod, redni broj 7 Kosta Kosovac 2 boda, redni broj 8 Marina Gocevska 3 boda, redni broj 6 Ivona Baković 4 boda, 15 Vuk Sredanović 5 bodova, redni broj 11 Stefan Lazarević 6 bodova, redni broj 9 Medina Džambegović 7 bodova, redni broj 4 Ilija Vukićević 8 bodova, redni broj 7 Elma Selimi 10 bodova i redni broj 5 Irina Fingerova 12 bodova za Crveni kaputić i Velike snove. Smoking smoky eyes of my new environment and thinking about German word Heimweh. It's kind of Za početak, htjela bih čestitati svim finalistima. Ova godina je veoma posebna u odnosu na prethodne, a na tome možemo zahvaliti njihovom talentu i komunikativnosti, kako u međusobnim odnosima, tako i sa članovima žirije. Neki su se istakli svojim talentom, neki napredovanjem i učenjem, svakako svi su za pohvalu. Najbolji su stvarno stigli do finala, a sada ostaje najteži dio posla, nijansiranje među 15 njih. Toni Pavleski. Krug je pjesma sa dobrom tematikom, čiji je kraj mogao biti upečatljiviji. Metaforika je odlična. Ipak, fali dinamike u pjesmi. Iako kontrasti postoje, ponovljeni su kroz svaku strofu na isti način. Taj način je uspio da ublaži pjesmu koja, kao minijatura, mora biti snažnija da bi se istakla. Svakako, Toni je odavno formiran pisac i sam je svjestan svog talenta i naravno da ovi bodovi ili nedostatak istih ne govore o njemu kao o piscu. Među ovim pjesmama njegova se nije istakla. Teodor Zlatev. Your poem is very good poem with pleasant metaphors. I can't exactly say anything bad because I can't see any mistakes in it, but the subject of writing could be shown in a clearer way. It's too misty, foggy, too mystified. I loved a couple of moments in this poem, and I'm sincerely hoping that Theodore will make his inner voice clearer soon, for he doesn't have to give too much of an effort to make himself become a very good poet. He has a talent, and I congratulate him for entering the finals. Svetlana Pejić. Za dvoje ljudi što se vole je više priča nego pjesma. Također ima suvišnih riječi koje razbožuju stihove. Predugačka je na sopstvenu štetu. Tema je snažna, ali izvedba iste je kroz stih jako mlaka. Kroz 5 krugova ovog takmičenja nisam primijetila neki poseban napredak, čak su i prve pjesme bile bolje od onih koje su uslijedile. Metafore su u ovoj pjesnikinji jača strana, ali u ovoj silnoj širini od teksta nije umjela da ih istakne pravilno. Previše blijedih dijelova učini jak moment gotovo nevidljivim, na tome se mora raditi. Marina Gocevska. Pokaži mi je baš preblaga pjesma, ravna linija, kako često kaže. Nema dinamike, nema snage, nema bljeska. Kraj pjesme je ujedno i najbolji njen dio, a i on se mogao snažnije izvesti. Nije bilo posebne kreativnosti pri odabiru teme, ani pri njenoj izvedbi. Ako autorka bude željela da radi na sebi, ima mogućnosti da napreduje i da zablista, ali to će iziskivati trud i rad. Ilija Vukićević. Balkanska je pjesma o čiste ljubavi, svaka čast na tome. Ipak, smatram da je iziskivala još rada kako bi se uobličila i povezala bolje. Trebalo ukloniti i suvišne nepotrebne riječi i ispraviti interpunkciju i gramatiku.
Uz malo prepravke ovo bi bila odlična pjesma. Međutim, ovo je finale i sitnice prave veliku razliku. Pohvalila bih karakterističnost koju sadrži poezija ovog autora, lako ga je poznati među 100 drugih. Originalan je, svoj, njegove pjesme zrače dušom i rakijom. Medina Džambegović. Skepse je veoma dobra pjesma, motivi kao po običaju očaravajući, ipak rekla bih da je i ona preopširna. Previše je tu nabrajanja, a premalo poentiranja. Ne sadrži dovoljno snažan moment koji bi opravdao cijelo lutanje. U ovu pjesmu ulazi i opšti utisak u toku 5 krugova takmičenja, a što se tiče ove autorke, ili sam bila prezadovoljna ili nezadovoljna, tako da ne vidim konstantu na kojoj bih mogla bazirati svoj stav. Autorka nesumnjivo ima dara, ali mora više vremena posvetiti svojim pjesmama. Fokusirati se na njih, oblikovati ih do perfekcije. Ovakvi pjesnički prizori definitivno vrijede tog truda. Đurko Gutović, Malilini. Ljubavna pjesma, tema klasična. Opet, motivi odlični, ali pjesma nije dovoljno eksplozivna u kreativnom smislu da bi, kao ljubavna, došla do izražaja u samom finalu. Uporno govorimo o kreativnosti i snazi koju takve pjesme zahtijevaju da bi bile prepoznate na pravi način, jer previše ih je, ali liče jedna drugu emociju. Đurko je kvalitetan autor i ova pjesma je divna za pročitati, ali ne ističe se među ovim pjesmama. Pamtim čuvenu rusku i naprosto žalim što umjesto tada ne čitam sad. Elmas Selimi, Hakovanje rođenja. Interpunkcija u pjesmi je veoma loša. Pri sredini pjesme stih "Zakasnit ćemo da budemo ljudi" djeluje potpuno suvišno. Pjesma je mnogo bolje zvučala dok sam je slušala kroz recitaciju nego što mi djeluje dok je čitam. Ipak, Elm ima mnogo talenta, kvalitetan je autor, pjesmi energije ne fali. Pojedini dijelovi pjesme gotovo pucaju od naboja. Prizori u pjesmi su izuzetni. To je odlično i za svaku pohvalu. Do sad Elme je imala nekih izvanrednih pjesama, a neke i nisu pretjerano blistale, tako da se i ta situacija mora uzeti u obzir pri ocjenjivanju. Milan Čolić, Dom. Ovaj autor se vodi stilom koji bih prije vezala za pisanje tekstova nego poezije. Što se mog stava tiče, smatram da je ritam narušen u nekim dijelovima, mogla se pjesma preciznije formulisati i iznijeti. Ponavljanje refrena bi također valjalo izbaciti, ipak hrabar izbor teme kroz svih 5 krugova daje cijeloj situaciji veliki plus. Misli ovog autora su snažne i efektne, a on ih kroz riječ prikazuje u sirovom stanju, gotovo nebrušene. Ne prilagođava se normama, koliko gotovo bilo za pohvalu ili kritiku, u zavisnosti od osobe koja čita. Moramo se priznati da je upečatljiv i kreativan. Bude i snažne reakcije, bile one pozitivne ili negativne, prisutne su. Stefan Lazarević. Zbog nje je veoma dobra ljubavna pjesma. Ona nosi nježnu emociju, sadrži lijepe motive, preslikava stanje autorovog uma na čitaoca. Nosi taj Stefanov pečat, prepoznatljiva je. Kraj pjesme mi se mnogo dopao. Ipak, to zbog nje kao da omekšava pjesmu koja sama po sebi nije suviše snažna. Fali dinamike, momenata koji bi mijenjali raspoloženje, mijenjali boje u pjesmi. Stefan je uporno dobar, ali mu konstantno fali ta snaga. Svakako pohvale zbog toga što će istopiti svaku ženu koja bude čitala ovu pjesmu i pohvale za talent koji je pokazao kroz svaki krug ovog takmičenja. Kosta Kosovac, Ars Longa, Vita Brevis, ima problem sa interpunkcijom. Ne sviđa mi se sami kraj pjesme. Inače ne volim kad se koriste ni citati ni poslovice u pjesmama, a u ovoj tome posebno nema mjesta jer autor je dovoljno vješt sa riječima da postigne mnogo jači efekt od ovoga. Sve ostalo u pjesmi je odlično, snažno je, tematika je dobra, motivi su kvalitetni, kroz svih 5 krugova Kosta je pokazao da je veoma nadaren i da umije da koristi svoj talent. Vuk Sredanović, Amfibija, Razgovor sa zvijezdama je kombinacija modernističkog i boemskog duha kroz jednostavan, prijatan, a snažan izraz, koji je veoma prepoznatljiv i originalan. Vuk je kroz ovo takmičenje pokazao da ne posjeduje samo talent, već i ambiciju da ga razvija. To je nešto što se mora pohvaliti.
Također, već nakon prvog kruga lako je bilo prepoznati njegove pjesme bez čitanja imena autora, jer ga upravo izbor riječi i manipulacije istima čine posebni. Ovaj autor i dalje uči o formi i ritmu i kroz primjer finalne pjesme se vidi koliko je napredovao, ali njegova duša je od samog početka takmičenja opipljiva u svakom stihu. Ivona Baković, Bijelo. Nije čulo ništa osim vriske i potmulih udaraca u susjednoj sobici nadimljene vatrom vlažnih cjepanica. Osim vriske i potmulih udaraca nadimljenih vatrom vlažnih cjepanica. Ako se na vrisku i potmule udarce odnosi taj dio. Znači nadimljenih. Ako se odnosi na sobicu, onda je u susjednoj sobici nadimljenoj vatrom vlažnih cjepanica. Svakako nadimljene se ne uklapa ni u jednom slučaju. Također, ako je prvi slučaj tačan, onda bi se interpunkcija morala prilagoditi. Zatim, nije čulo ništa osim mrmora i prigušenog ječanja u susjednoj sobi nadimljene opijumom. Ista stvar. Osim mrmora i prigušenog ječanja nadimljenim opijumom ili u susjednoj sobici nadimljenoj opijumom. Nadimljene je opet pogrešno. Što se tiče ostatka pjesme, nikakvih primjedbi nemam. Ivona je ovo veoma dobro uradilo. Emotivno je, snažno, zaokupi pažnju, tematika je odlična, pjesma duboka, a nije se prešla u patetiku. Ivona je ovladala izrazom i postala veoma vješta što se poezije tiče. Motivi u pjesmi su za svaku pohvalu, a moment Bijelo ojačava svaku strofu. Ovo je definitivno jedna od najboljih pjesama ovog finala. Bravo za Ivonu. Boris Mandić, Apokalipsa danas. Autor lakog pera, teških misli i oštre riječi. Svaka njegova pjesma djeluje tečno i jednostavno, a upravo je najteže pisati takve pjesme. Svaka nosi jaku poentu upletenu u zanimljive stihove i veoma primamljive motive. Jedina zamjerka Borisu je interpunkcija. Sve ostalo je perfektno urađeno i nemam nikakvu kritiku koju bih uputila vezanu za stil ili bilo šta drugo. Istinski sam uživala čitajući ga kroz cijelo takmičenje. Definitivno me nije razočarao ni u finalu. I rijeka iz filma se zove Nung, a pravo ime rijeke je Mekong. And 12 points go to Nermin Delić, Irina Fingerova, Heimweh. Through all 5 stages of this competition, I haven't seen more flawless and complete author than her. Irina spills emotions on paper, then she plays with them until she makes the perfect little painting. Her verses obtain strength, sweetness, and passion in such levels that I'd call it magic. Her words are fluent and beautiful. She knows how to let the poem blossom, and she knows how to tame it when it's needed. She's mature and skilled author. I've known it since the first time I read the first poem in the first stage, and I haven't changed my mind yet. This poem is complete work of art, and I'm delighted for reading it now in the final stage. Good luck, Irina, and well done. Ocjene. Medina Džambegović, Skepse, 1. 2. Đurko Gutović. 3. Elma Selimi. 4. Milan Čolić, Dom. 5. Stefan Lazarević, Zbog nje. 6. Kosta Kosovac. 7. Vuk Sredanović, Amfibija. 8. Bijelo, Ivona Baković. 10. Boris Mandić, Apokalipsa danas. I 12. Sam otkrila već ranije, Irina Fingerova, Heimweh. Laku noć. I don't want to write this. I posljednja kategorija u kojoj ja glasam kao organizator ovog takmičenja jeste kategorija opšteg utiska, gdje sam na osnovu dvomjesečnog praćenja autora
Na osnovu opet dva kriterijuma dodijelio im svoje bodove. Prvi kriterij jeste ostvarena komunikacija s njima, koja je izuzetno važna, a drugi kriterij jeste moderna poezija kao poezija 21. stoljeća, šta se novo čulo i vidjelo u milim duelima. Svoje bodove sam rasporedio ovako. 1 bod Teodor Zlatev, 2 boda Đurko Gutović, 3 boda Elmas Selimi, 4 boda Kosta Kosovac, 5 bodova Vuk Sredanović, 6 bodova Marina Gocevska, 7 bodova Ilija Vukićević, 8 bodova Ivona Baković, 10 bodova Boris Mandić i konačnih mojih 12 bodova odlazi za Irinu Fingerovu. Before this bus operation, this long-termed 1,800 kilometer over a distance operation, I felt like a I sada idemo u kategoriju Viber glasova. Zbog osnaživanja digitalne komunikacije projekta, ove godine su naši čitaoci mogli glasati preko Viber aplikacije sa svojih mobilnih uređaja, tableta ili računara, a preko svog telefonskog broja. Viber je inače Google Store aplikacija koja broji preko 500 miliona korisnika širom svijeta, te je trenutno najpopularnija besplatna aplikacija. Način glasanja je bio sljedeći: preko Viber poruke u koju je potrebno bilo staviti samo redni broj finaliste za kojeg se glasa. Glasanje je potpuno besplatno i u tom je jedna jako velika prednost. Glasati se može sa svih mobilnih mreža svijeta jedan put za jednog autora. Na osnovu sada prispjelih glasova putem Viber poruka napravila se rang lista te se autorima dodijelili konačni bodovi po eurovizijskom principu glasanja. Njih ćemo sada uvrstiti u tabelu. Moram samo reći da je stiglo ukupno 566 Viber glasova čitalaca, da smo većini probali da odgovorimo da je glas uspješno zabilježen, no opet zbog spam sistema po kojem funkcionišu mnoge društvene mreže, nismo bili u prilici da odgovorimo svima. Ovo su bodovi. 1 bod Toni Pavlevski, 2 boda Marina Gocevska, Kosta Kosovac 3 boda, 4 boda Elmas Selimi, 5 bodova Ilija Vukićević, 6 bodova Medina Džambegović, 7 bodova Irina Fingerova, 8 bodova Đurko Gutović, 10 bodova Stefan Lazarević i konačnih 12 bodova Vuk Sredanović. Noć i dan pesme bez glasa, Venera se stidi svog ovoga muškarca.
Pozdrav svima dobri moji, pozdrav iz Svilajnca. Još uvijek mi se sležu utisci sa milih duela jer mi dalje pristižu vaši komentari i čestitke, zaista vam puno hvala na tome. Zahvalio bi se Nerminu koji organizuje ovo takmičenje u kome smo svi dokazali da je moguće bez obzira na sve te balkanske razlike i podele napraviti nešto kvalitetno, jedinstveno i lepo upravo poezijom. Zahvalio bi se mom mentoru Anđeli koja je bila moja podrška tokom ovih meseci takmičenja, koja je pomogla da se obliči moja finalna pesma. Anđela, puno ti hvala. Čestitam Irini, Irina bravo, zaista kvalitetna i neverovatna poezija. Čestitao bih takođe i pesnicima koji su uspeli da se plasiraju u finale. To su kvalitetni, dragi i jedinstveni mladi ljudi koji će svojim stvaralaštvom i svojom poezijom obeležiti vreme u kome živimo i koje će biti zapamćeno baš zbog njihovog stvaralaštva. I takođe zahvalio bih se svima vama koji ste delili naše objave, komentarisali, lajkovali, bili tu, podržavali da se ovo jedinstveno takmičenje širi, da raste i siguran sam da će sledeće godine ono biti još veće, kvalitetnije i bolje nego danas. Ne zaboravite da živite punih pluća i budite mili kao što su to mili dueli. Družimo se. Hi. First of all, I would like to thank you, Nermin Delik, and all Mili Dueli team for such an amazing opportunity. It was really unexpected and surprising for me to win that competition. I don't used to write poems, I'm writing short stories, and that's why it was kind of brain revolution for me. I also want to say thank you to everyone who has voted for me, and I even have prepared something. Attention, it would be awful probably, but I will do it. So, hvala za ovu mogućnost tebi, Nermin, i cijelom Mili Dueli timu. Hvala svima koji su glasali za mene. So, thank you, and I'm pretty sure that this project will grow up, and I think that small changes are always big changes, and something has changed.